Stephen Mwema kalibunde ni wakuni kiliwa madhango ni kwete dhango ya The Standard ile kwa siya Who's Fooling Whom. Na indi na kwa ni ndio kunengelele mauvola maidhango ni ya The Daily Nation ni tawasalsha Betty Wambua wa mukiata Stephen Mwema. Na mukieneza tiwe Betty. Na mukieneza. Kambi Betty. Tambe uthio ni wethango ya The Daily Nation wona niti atongo ikivathuka nyo alama twai sienda mbuka kana maandamano mamu muthenyani wayo na alama mini yokweta kana matuko 25 mamwiyo wa thantatu makethia maitwa cia maandamano ni chuma ni twendete wakana makethia maitwa isia maandamano mamu wonzika yone cia kulilikana alama isi mathayo mo kilingezi ni cha maandamano ma mwaka wa 2024 na vala utalo wa ndo alama mini kuwa wevindani sukubikio yu kuetwa ni ando 50 kana 50 people na indi uthiono waandikito standoff over Gen Z protests na indi kiki ukaona kabindane ka inspector mnene wa maofisa ma polisi Douglas Kanja ukweta kana kethia maandamano asu nimeotoiwe no nginya methe mema mugo utena o makako mananamo. Aya idhango The Standard ya sitenge ile president has his will as MPs pass tax bill. Muthinyane wa iyo ayumbe ne manako ni kula ingi mabetu kithia mutalatala wake na ndo wa finance bill 2026-2027 na indi bewetekana kana ayumbe mangaliko ya silikali kana ma broad base neta mana nengetwe ila idhango ya se executive interference na manipulation ende iswini sosio nesi wetekana ta mana asukumiwe ni kanda wese dane mako ni amutalata uswa kinando kula ni mana opetukithisia ende idhangoni yake le idhangoni ngewelengi idhangoni akana ile nengeto wito Who is Fooling Whom na ende muthanyani wayo Davis Chirchir ni wa transport kana ni minister mondo maukui pe mondo kwetwa Wicknell Chivayo umete thea Zambia na ende wetekana kana elitwe ena maundu maingi akakona na maundu ma ulusa ni maundu ma okengani na kesi mbingi sia kotini na elewa ni wasa kandalazi sia kuthukuma mawe mekebethukanio na ende wetekana kana no nengeto ya wa kuseovya airport ya Jomo Kenyatta International Airport la musini wa lobby lakini Davis Chirchir minister wa transport wa kwino lile muthanyani wayo gesone ngonengelele thangoni ya kana ya The Standard ende twilika page twithangoni ya The Daily Nation twikomana na mawabo amwe alama connect kuwa kwa mwitu mwewo kuwa miaka 25 kuma kuya kauntini ya Nyeri na ula hukuetwa kana kubikio yuku nikililo nini tena kutwa uweta kana nibatoneka akethea iwe ni mundu ula maindu no lona bikia na kukwatika na siendo imwe yake hiyo bosimu ya mututia na ila itana ina sim card yake ondumwe na kadi ngesi ya batata driving license na mundu uwe weta kwithiwa ewe unaiwambe kana mustalini wambe kubikia na kuandikithia kwa mwitu su ni tina kukunia sema mwitu na kumamanyithia yulua kwake na tina ukuni kilikutwaiwa mundu umeonwe suspect wambe kana mwesililio wambe ulokokonia na kana kukonanwa na uwani wa mundu muka usu na indi mwenzi wame kana wakweka ukunikili wame ila ni postmortem wa serikali na ke weta kana mena bikia na kukwata parts musi ya mwe nundu mweusu weta kwithia mutoke ndu chambe tibo we na bena parts ngisi ya mwe kana mamuthange mavata mamwe alama tumika nthini wa postmortem na maina bikia na kwambo kwatikana akitumie ni kiume namba kumamanesa kila kinatumie mututia ati wani thahi wake. Okay. Aye, idhango ya kele late night drama as MPs pass finance bill amid strong dissent. Ayumbe ma broad base ni manetikala na matongo ni muyumbe wa Molo Kuria Kimani wala ni mwene kipila wanzama ya maundu ma kinando kana treasury dhini wa mbunge nene na indi pe ula utongo isi ala ingi mbunge ni Kimani Shumwa muyumbe wa Kikuyu asuni mana tongo isi ayumbe ma broad based kwetikala na mutalatala wake nando walona kunea wakula muthia umukuthi muthia longi na methesu ya betokithio yonde kumaanisha finance bill na betokithio muthenyane wa iyo mbunge nene na inde ayumbe ma ngaliko ya olei
ni manalianile na mutalatala usu wa Finance Bill 2026-2027 mayasya kana wabetukithwa no kwendea kuongelela mu Kenya muyo muito wisethia ni wendea na kumea na indi pe metalatala imwe na betangiwe ta kuibia koti simu ya mina ku activate wa methoana activate kuibia koti mutalatala usu na betangiwe na indi kwekwa mawali kwenge meke pathukanio kendo chambe zero rating for sugar transportation kana ende kuithia sukali wisethia kuina koti na ende koti ni wethia wikitwo kwa sukali ula ukuma nthi cia nza kana nthi ite cia ba Kenya ta silingi muonza kwa kila kilo ni kana ende wisethia sukali ula uma ba Kenya ni wethia utonyo tewa ba Kenya ni kana wisethia sukali kampuni kana andu alama mumasia sukali cia nza mainomesia alama cia basia sukali ba Kenya na kwa huko chusua sukali ula uma nthi cia nza no kuongelwa kuma silingi muonza kubika silingi 40 na kana ende wisethia andu ba Kenya makuthosia sukali makusevya sukali ni methwa matona kuthosia mateo thinwa kana kusiwa ni sukali ula umite nthi cia nza na indi Junet Mohamed asia kana mutalatala usundu nasobwe ni mbunge unasobewe kuya kwa ministry kana kwa mubea wake na ndo kana treasury na ende waetwe mbunge ni kenda onena niwe asia yumbe mena uya munene na mena utonyi munene wa kwa liula metalatala ikibadhukanio na ende ni mama na nena ni isie na mabiki yako betange mwe na kuongelenge aililikania yumbe kana mena utonyi munene kuonania undu nthi ya Kenya ikwithwa isonga na mbe na ende bewetekana kana mutalatala uti wa kwa naundu mekwase mutalatala uti wa kumesia enenthi ni wa kuikilia kana serikali ni akwata ilobia ila ikwenda kutwaisia nthi ya Kenya na mbe na ingi kuikilia kana ni asobea kampuni cia ba Kenya ta isu cia cia kutethesia sukali wa nthi ya Kenya kwithwa witwa mbesa nini kwi ula umite nthi cia nza na indi kiuni yulu wa mutalatala wa Finance Bill thiwape maundu angi me yulu ni tukwithia tuikuelesio ndumithania songeta Indi twisonga na mbe page 3 thanguni ya The Daily Nation tuikomana na mauvo mala meweta kana gangstormed Chemelil School na andu kumi mavikiana kukwata maomisi mai na indi timu isu kana imama isu ila siweta kwithia CAC rafli andu 3 siweta kwithia ibithukiye school wa Chemelil Sugar Academy ula wikuya county ya Kisumu kwa muthenyani wayo kabindani kala ime matambanitie na ciana cio kumatunga maskulu na kilingisi ni kiu mavikiana kuvithukiwa ripoti ile vikie kunenganwa ni ngosi cia itho kana alama noni manakusie kisanga kimeweta kana kwi makwachani muthenyani wayo ni banonekete team kana imwana sine kitengwa silio fani na ili kweta kwithia ina kwite meyo miathe yakao mebo mabanga na rungu na mashete methiuka bau ute wa gate ya school usu na itina wa kukulwa kana veke ndo matana kwithia mayendo tethe kana cho nibo manambio thingithia gate na manalika nthini chavinya na kwambia kubithukia alimu ondumwe na sei alama na tungite ciana cio maskulu amu maalimu maibikia na kumewa meiyo imwe ya alimu mebo maobisi mebikiana kutulwa na meiyo ya latu kwoso asibo simu cia andu alama nabikie kana cia sei ondumwe na alimu alama neni na maobisa ma polisi kana alama neni ngosi seitho ila cie kilengisi nikimeweta kana onetina wa maobisa ma polisi kuka ndo asuno manende na kunyamasia alama na school nyusu netina mama nabikiana kusemba manaya mumbeni kana manalika muundani wa kwe maiwa na yu ukinikili notwa iwe yula kisanga ke tusonga na mbe ithangoni ya karatu grandchildren cannot claim their grandparents property court rules na indi ni high court kana court munene ni umisio tui yuloa kesi imwe ya mututia Komen ulani ai mwanasiasa ta
eta wa Komen ai mwanasiasa na ende atione thayo mwakani wa ngili umwe mana kenda miongo kenda na mwonza kana 1997 na ende esukuwe methitwe maitwa isi imwe cia biasala ciake na ende koti wina kana koti wa Yolo High Court ni umisio twi wisethia yu alame kwetwa esukuwe kana grandparents ma andu maitona kosa maitona kwethiwa nimo atiwa kana maitona kosa mali ya umae wo amina kotiwa ne thayo na ende koti weasia kana andu ala matona kosa mali su direct ni asii ma esukuwe kana ende siana sia mututia nisitona kosa mali su na ende esukuwe matona kosa mali ile nengetwe asii mo kana matona kwethiwa mena utiwa wa mali lenengetwe asimo ende ti mali direct kutiwa kuma kwa grandparents kana kuma kwa usoe kana umae unless usethia niwe unenganite kindu kiu kwa will yake lakini kwa kawaidani ti atiwa ni siana sia ula watiwa ni thayo kana ende asii ma esukuwe ende bewete kana mabindala esukuwe matona kwithwa ni mamatiwa mali no ila asii matepo ukesethia no ni mo direct beneficiaries kana ni mali tokiwa mali mambe kedwa asii majibo esukuwe no matiwe mali su na kana ingi wesethia ni kindu kikithia kana asiela mebo maitona kuendesia mabiasala na maitona kwithwa matona ukwatia mali ya umai wa siana ni wende siana tona kosa lakini ethatio asi ni mama ilete kutiwa mali su na kethani mekwenda indi asiasu ni mama tona kunengelele mali su kwa esukuwe ma mututia Andi twisonga na page 4 na page 5 ikonete maubo mala ala Steve thia naweta yulua kwa manjwa kana kuseu manjwa kwa kiwanza chandeke cha JKA na wala makundi meki pabuka nyoye boy kundi ya COFEC ila ni the Consumers Federation of Kenya ni mini na kuenda kwithiwa kana kwa manjwa kwa kiwanza kiuchandeke kubikie na kuunga mwana kula kupaniwa kutumia shilingi bilioni 375 itumisia COFEC kukulia ukuli kana kukulia kudacho kuli kotini yulu wa kongamwa kwa manjo kwa kiwanza kiuchandeke meweta kana be na maondo amwe mataniati wa kana mitela tele elite ndimiati wa yulu wa meza kana baine na disclosure yani te kana udhimu yani yulu wa hundu mutalatalosu kana akandalasi sikwithia ye finance na indi meleana na umwe kati walama nawe tetu kwithia maikomiwa mbini wa kandalasi su ula ni mwanabiashara umwe kana mkuni wa biasala kuma kuyembi ya Zimbabwe eta wa Wicknell Chivayo na uloko eta kwithia munyanya wa President Dr. William Ruto wa Bakuvi indi twisonga na mbeni kana Minister Mubeano wa maundu maukwivo muthenyani wayo Davis Chirchir numini na kuvia ya itheka maubo ma Chivayo kukomiwa mbini wa kandalasi ya waki kana kwa mangu kwa kiwanza kiuchandeke na maiweta kana ti umwe kati wa alame kwithwa manengetwa kandalasi yesu ende twi muthenyani wayo Steve ni kana mawala mananengetwa wito nthini wethangwe ya the Daily Nation manawetete kana be na Chinese farm imwe ila inengetwa kandalasi yesu na iweta kwithwa in collaboration with Wicknell Chivayo na you minister no mubeano wa mondo maukwinu kuvia mawo switheka ayasa kana we are not going to work with him kana we do not know this gentleman. I saw him for the first time in media. He's not in any of our documentation, whether as a bidder or partner to any of the bidders. Wow. Aya, ilango ne akana chizitwa ne wani beti ya who's fooling whom on JK deal. Chirchir triggers more questions. Na ende nitwa minota kwa ne beti muthenyani wayo Chirchir Davis ni minister wa mondo maukui kana transport ma Kenya we molachi kwenda onenga no wete kana serikali ya sene wa billion yana yimwe miongo 5 na inya ni ku expand kana kunene bya na kwa ile terminal ila sivo kana kondo kwa ukuya
kwa Jomo Kenyatta International Airport musini wa Nairobi na indi bewetekana mundu no kwitwa Wycliffe Chivayo ulawe na makwani maingi na maundu maingi ukona na wena moma scandal na mondangi ngukwele singewani jibambe yawetekana kana ni umwe kati kana no nengetwe deal ya kuthukuma uyosu na indi kwana na Davis Chirichiri muthanyani wayo aise ne mande na kusisi tenda ila ando bidiete kana ma apply te kosa uyosu wa kuseubya Jomo Kenyatta International Airport na indi Chirichiri asia Chivayo tio mwe ni mwekali wa Zimbabwe na ende Chirichiri ase tio mwaka to alama nenga netetenda kuthukuma uyosu na ende andwangi kuma nthini kana sources masia kana Chivayo no nengetwe uya usu na bewetekana kana Chirichiri muthanyani wayo anaisie kana tende su kana uyosu ndo ivita bilioni ya 1.5 na ina ende ukunikiliwa ithangu no ya the standard we asia uyosu no betuka bilioni 350 na indi measia ni kwithwa uyosu utilanitwe kwa utilanitwe kwa face ile kwa face ya mbe ilo itumia bakubi silingi bilioni ya 150 na face ya kele bilioni ya 1.3 kwa usi abulani one sio betuka bilioni 3 na indi bewetekana kana ko Chirichiri nane ni muthanyani wayo kana ndivita bilioni ya 1.5 na ina tinga wasiago na indi andu asume kwitwa sources alama nene tena thangu no ya the standard mume kwasekana wanetwe kwa face ile na indi kindu kila kingine obo wa Wycliffe Chivayo bewetekana kana kampuni wake no nengetwe kukwatania na kampuni wa China kosa kandalasi isu na indi mawala meolewa ni Chirichiri na indi ibinde ende tukutha tuima na mawala mago ni meba na indi twisonga na mbe page 6 tukomana na alama kubowa mina kunengelelwa ni Steve Makoneti budget kana muswada wa budget na ile minyi na kubitukitho pa muthanyani wayo onetina wakwithia bena mubitukano wa alame umekwata mbau na alame oleana na moyo lwa vipenge kana miswa imwe kana ilungu imwe ilame weta kana ibane ko mubinia mwene nthi na utondo amina kwelesoni kana bena imwe ile ibikiye ko bia iwethe kata kotula wibaniwe kwekiwa nthini wa Simona indi twisonga na mbeni kana page 7 twikomana na alama ubo wangi manengetwo wito muno ithanguni ya The Daily Nation makonetie maandamano alama baniwe kutwaiwe wa kana twendete yulu wa kadama kulilikana ndo alama isi mathayo mo nthini wa maandamano ma mwaka wa 2024 ma kukitana na budget ile yendekethetwe bindani yu na ni bo muthanyani wayo kana twi muthanyani wayo mutongo ya chama cha PLP Martha Karua Governor wa kaunti ya Siaya na Kenny James Orengo ondo mweno lawa governor wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana na atongo yangi ni matwai si maandamano mamuo Martha akitie kana matwai report Jogo House kuwetakana nimekwithia maitwa isia maandamano wakana twendete makulilikana andu alama isi mathayo mo na yume akulia ene nthi kwi wakana usu twendete maskulu ondo muna mabiasala mekabikia na kubingua nene nthi makulu meyumili kwa wingi kukomana na timu isu ikwithia itwa isi maandamano ondo mwe na endo maandu alama bikia na kwa se mathayo mo kilingisi ni cha maandamano asu ni kana mamachinginya baya nthini wa parliament inde nao maobisa mabolisi matongo ni inspector mneno mobisa mabolisi Douglas Kanja eweta kana ona kwithia nimetikilithiti kana katiba niketikilithiti maandamano mamuo emethia mengunu kusia na kuosia matambia momu makimia andu ala matona kwithia mayukolikana kana kwananga nomasi kana maundu ma kawaida mikale ya kawaida ya mwene nthi kana kwananga malisu ya mwene nthi na weta kana nimekwiyumba nyondu lava ilite na ona kauma mayuleana na maandamano bena pata wa maandamano asukutwaiwa mate kulikilila mondo alangi mamwene nthi Senator Governor usu wa kaunti ya Siaya James Orengo ainena aisekana it is crucial to dedicate June 25th and 26th to remembering those who were brutally killed and injured. Okay. Aya, wanene Orengo tumunene ba ithangone ya 5 ya The Standard. Matiang'i holds talks with Sifuna team in unity bid.
naindi Fred Matiang'i ni mu kitei wa kibila cha usumbe mwaka na wankilili miongole na Mwanza na chama cha Jubilee kila kitongo wene Uhuru Kenyatta. ODM jina ngaliko ile Linda Ground tongo wene Oburu Oginga ni ulosia niwe nolawa mutongo wa chama ki Raila Odinga mututia hathio mwana mugo na indi penga liko nongi tongwewe ni Edwin Watenya Sifuna senator wa county Ilobi Babu Wino olane moyumbe wa Embakasi East James Orengo ola James Agrio Orengo olane governor wa Siaya na indi pamona atongo yangi na indi muthanyane wa iyo Fred Matiang'i no komanie na James Agrio Orengo na Babu Owino ni kenda manena ni na Senator Onyonka ni kenda manena ni Simondu Meki babukanyo asisi kanane matonyo mukwata mbau nondo yunde no opposition kwengaliko ile kwelinda mwananchi na kwe United Opposition ila yetongo ni Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua na tongo yangi no bobe Eugene Wamalwa no bobe Martha Karua aindi no bobe atongo yangi Meki babukanyo na indi atongo yano maule measia kanabe upena bata munene nikenda ndi wesethia ni makwata na bamwe nikenda mongamia mundu umwe uloketho ikomana na musumbe Dr. William Ruto ile bene mwaka wa ngilile miongole na Mwanza bala mekwase nemekwenda kumwenucha na indi Fred Matiang'i ukomana namo ni umbano wake late na ukomana na Sifuna na ende bewatekana kana endama mukwate mbau wizethani wa kuitekebela cha usumbe mwakani wangilile miongole na Mwanza peke ndo Sifuna onanenie muthenyani onanenie pauetina naisie no kuelewa kana timu ile kwatanete na Kalonzo na Gachagua no yenu che musumbe Dr. William Ruto twebika sana na sia muthenya asia ni wese pia linda mwananchi na yenu che musumbe Dr. William Ruto twebika sana na sia muthenya lakini onde patanaba molinda ya mwananchi na United Opposition makeno cha musumbe Dr. William Ruto saa 10 na ile sia kwacha kwa huwa asia pena bata nikenda wese thia ni makwata na makwata na kwa ndo mekwa semeno che musumbe Dr. William Ruto osa kwa nini wa mwakani wa ngilile miongweli na Mwanza na indi pe ngwatanio ila kanabe timu ila yese betuye ni kenda indi wesethia ni yeka uchunguzi ne ngana report yolwa ondo matona no la matona kuongamia niki ni weme kuongamia na etho deputy wake no mandu mamuthembo su na indi niende na ukunikili ni kenda indi wesethia ni ya twice ya ni kenda wesethia etina ni yanengana report ya no ulokwendeka kuongama nikenda ende wesethia nimethi wa mena candidate mulumu oza kwa nini wasumbe mwakani wa nkilile miongole na Mwanza Ndi tuisonga na mbele tuili kama ubo makoniti kisomo bande ya Kenya na wala you for the first time utalo wa andola meyandikithiti mutiani ni wa KCSE makanu wangidili miongweli na thantatu ubitite milioni amanyewa mbe wa milioni umwe mebikia kwiyandikithia maisianiwa na mwakanu muthelu walandu wala amanyewa milioni maana kenda miongo kenda na itatu maana ile miongo ili na thantatu ni meyandikithiti kuyana na report ile nenganywe ni nzama kana ni NEC na kiki weta chothothetu ni kwithia twende na kumini ya system ya 844 na batu bikia mwaka ni twende twangilili miongole na Mwanza system yusi ya 844 kwithia ithela kanala me kuikala mutiani wa KCSE mamuthia mekwatio kuikala mutiani usu mwaka ni twende kana ni mume form 3 na yumethia mebikia form 4 mwaka ni muthelu ni kana tu face out kisomo cha 844 tulikebyu nthini wa mutalatala mwe wa kisomo wa CBE ndi ripoti ya vamwe iweta kana amanyigwa milioni 3.5 nimume yandikithite nthini wa mutiani wa KCSE KIPSEA ondumwe na KGSEA na ni bala ni mitiani leba ni okutoiwa katika twa mwewe 10 na mwewe 11 omwakani o ripoti ya vamwe iweta kana twebikia kana kuma mutalatala uwa
kisomo cha 844 wa introduce wa banthi ya Kenya mwaka wa 1989 paina maneiwa maya ndikithia na utalo munene ta mwaka huu na Steve Kiki weta kiothothe ni kwithia bena mwana kana andu manenge tumwana wa ala maybe moni mata performite neza kana matekite neza nthini wa mutiani usu wa KCSE ni mana nenge tumwana kana manenge tumwana wa kusioka school kusiokea ni kana mavikiana ku improve grades so na niwe kitu ndakuonekana bena utalo munene wa andu ala meyandikithitie kwika mutiani usu wa KCSE mwakani huu iseso ya kuyandikithia kwa andu ala mekwenda kwikala mutiani usu iweta kwithia na bingitwe maini wa katatu kwi matuko 31 na indi twikurikila mawange makoneti kisomo banthi ya Kenya ni kana bena amanyewa milioni ile alama yako kuhatua kubundiwa kana mayekwethia maibundiwa nthini wa maskulu kana imanyisio cia kibundi cia TVET ni kana kutethesya kukitana na maundu mo wa mawia kwi mwika banthi ya Kenya kana kwigithia kila mundu ena ubundi utono mutethesya kwiyandika ila ni self employment kana kwimanthia mawia kukonia maujuzi alama yakwithia maikwata aya Landatu Ithangu Chivayo fraudster tycoon who rubbed shoulders with presidents na indi niyo loa Wikinel Chivayo wa Zimbabwe ulani nami na kukwelesya miaka 44 miaka 40 na indi wetekana kana no tembeanga state house na no tembere state house muno na nimeonekia na President William Ruto kuya wajir ibindani ya siku ya madaraka ila ine June 1st kana itukuye momwini wa thanthatu na no kuneto bisa bae na muena President William Ruto state house musini wa ilobi na indi wasi ya chirichira na isi ndamwese ni namoni yambe na indi wetekana kana ena case mbingi muno sikebothukanio cia fraud kwala mbesa kwanza cia ukengani maundu ma ulusani corruption wetekana kana ena tender kana deal mbingi sikebothukanio unengetwe na akaibwa na akalea kuyanisya ukesethia nunengetwe wia athukume na akaibwa mbesa na ikalia you for example nenengenetwe ba itwa wako sobia 100 megawatts solar station anewa shilingi milioni ya na 155 siewa lakini project ni yongamete ndaiso thukuma dealing ni 163 million project to revamp Munyati power station which also was never completed na 131 million 17 billion for the 30 megawatts Gairezi hydropower station na yo tayari ndithukumite na yani ndiaisa kwikika na kwa andu nimeokia kana no anewe deal no ya kusovia Jomo Kenyatta International Airport mbesa ikaibwa na baile obukumwa mwaka ni wangilile na inya ni wa vingi we yela nondo wa kwa miaka ya tatu kuyasa nondo wa kukenga mwene ndo mwa South Africa kana no toka kumultiply mbesa kana kusaidia mbesa na the one thing wa Chikurubi maximum security prison ku Harare ndi ya Zimbabwe na kwa no kona nitu na case mbingi cia ukengani na kukwata mbesa kwanzia site kueleka kana sita TMA na kwa alama wakia ne kana ane wadili no ya Jomo Kenyatta International Airport no tono ne wana kuibwa na indi wese mbesa cia Kenya ni cia thela bateondo wikitu na indi twimina hamwe nina story ya ile mwema yambeni ya President Dr. William Ruto ula uteteiye muno ndamboka ciake ila withitwa itwa isi ya kuyanthi cianza na kuetakana all these things are not happening by chance or accident. They are planned. It is because the world respects the work that we are doing na indi enende kana twamwe katwa utongo ingalikoni ya ulini methitwa muno maiteta kana maitula mutenda mboka ciake nundu weta kwithewe president ula wai kanda mboka mbingi byu in the history cia kinza kana cia ilo witithitwa ayasa ni ndamboka ciake wia na ya imitukinila ona thoke tweku ya and France ndini wa G7 summit na balominiye ndini wao neni ulo na mini kumiku na isie
no kwenda nthi cia Europe sieke kusisi elembeta ya Africa tanja na ende maema sisi ata partners na kwiyo muthenya nwayo ni ucio kiva nthi ya Kenya na thini wa umbano la witwa Yukuya county ya Mombasa wa 11th wa connect maundu ma ukanga na ila for the first time itwa iwe elembetani ya Africa na ine na nibo waisie kana maundu ala onthe withitwa ika kutambuka nthi cia nza na sindu cia muthemba ucu mayo manche kana igwe muyo ki kutambuka ase kana igwe muyo ni kuona nthi ya Kenya placed somewhere kana andu makuma nthi cia nza mayo na bena batawa ku partner kanuka partnership na nthi no ya Kenya and twimina view wenange wengi ninangewe mwe ingi mwe ndo wanene ya president kana nene ya president nikenda tunangelele sunge irangone yake nda US beats China to clinch 9.7 trillion minerals deal. Musumbe Dr. William Ruto no 90 G7 summit ne kuanzia Ufaransa kana France na nona kama ni na musumbe wa ya America Donald Trump na ende lilikana kana mena deal ya kusewia quarantine Laikipia Kenya ya ndo alama kwa tunia bola ma America na India suni mwa alama nenganiwe especially ni Secretary wa State Rubio aisia kana ni ndo alama Kenya ndo alama America ma kwa ni bola oitone ne bola tunene ya yulwa minerals kana pe minerals imosi kimani kimwe na kiema kiuki kitwa Mrima Hill na ki county na Kwale minero ino siwete kana timbo na kangi yonekana kundu kwingi na indi nisinila sikotwa rea kana itembo na kangi na indi imwe pe minero imwe kwetwa niobium na indi isu itumeka ku strengthen kana kuongela bina chuma kita steel isu ni sia jet engines kana wese ni engines ya ndeke na pia ni tumeka kwa oil pipelines kana ila itumeka ku pipelines ya mauta ni tumeka kwa space equipment kana equipment sindula sio tumeka ku this space kana kwamba takuya space na ende ilengi ito no tumesendo mingi sike balokanyo ito no tumeka ndene wa military kana itasia USA na ende pe ile siko to rare ito onekanga na imwe ko to yttrium ingo ko to lanthanum na neodymium neodymium na isiwete kana ni sia bata muno kusebya batteries ya electric vehicles kana ngali ile itatumia batteries ya ngali ile itatumia mauti ile itatumia battery ni tumeka muno kusebya missile guidance systems kana missile ino sia kao sia ita sia kokita ila si there system ila si there si direct bala si uthi minaro ino si ba Kenya Kwale Mrima Hill ni tethe sia muno kiu na ni tethe sia maundu ange ma AI hardware kana artificial intelligence kendo kila o unit on the yende no say na yende na kwaka this on the maundu ma artificial intelligence ko minaro isu ni sia bata pio na ende China UT yo ikwethwa yi kwata daily su nende ya USA na indi Musumbe Dr. William Ruto aise kana nemewe ni wese the mineral isu si process wa ba Kenya bandu ba kwithwa sika twika ku export yani twika kumya ikatewa ku America kana ndisianza selete kumaini wakana kwenzwa ba Kenya na si process wakana si sewe ba Kenya nikenda ende wese the and ya Kenya na yone yende anakwena undo beti wa Asia kana Musumbe Asia kana Kenya ndisi Africa sike kuonwa ta beggars kana meka au boya siendo sio not partners ko Asia ndi ya Kenya either partner ko selete process wa Kenya na ke Donald Trump na Musumbe wa ndi America I say we've agreed on what is mutually beneficial between Kenya and US and President Trump and the American administration are happy about it kana Trump asia mewe nie kendo kila kiote ndi ya Kenya na ndi ya America ndini wa deals ende story ya muthia ni kana ciana ciaka ciakika ondu mwe naka kwa jumla mewetwa bado nomo me muisioni munene wa kukwatwa nu wa ukimwi na uwiuka ndindi wa data kana report ile mini kunenganwe na ile kuona nyekana ona uyobo ikuila siukana ciana wa ukimwi ni thete muno bantu ya Kenya na bala kwi mwakani
wa ngili miongo ile na thanthatu sieko ngili 13 maana kenda miongo 3 na thanthatu nisiminite kwandikithio cia new infections kana sieko nzao cia wa ukimwi vanthi ya Kenya na ili kwetwa kwithia cia na mwakani wa 2020 that's ya ngili 32 kana 32,027 cases nizo ciandikithitwe bindani yu na report ino iweta kana kwao yu andu milioni 1,881 na imwe maana 850 na andu atatu nimo mena wa ukimwi vanthi ya Kenya andu milioni 1 na maana bandu baume wetwa kwithia mende na kutumia ndawa cia kubinia kana cia kusuppress kalinyuka wa ukimwi na nthini wa ripoti hiyo tawika weta kana ciana cia uku kana amwika mauku wa katika twa miaka 15 ngije miaka 20 na 15 between 15 years and 24 years nimo maandikithite siku ila cia ulubyu cia wa ukimwi aka kana cielitu ciweta kwithia cio ikwatikana muno kana simu isioni wako kwatwa ni wa ukimwi na indi otau siku cia mother to child kabindani kalama koncha siweta kwithia otaucio yulu na kitumi nikiu amaituma kakulwa mayati mitalatala na methi clinic kabindani la elite ni kana mabikia na kuthimwa ni kana ila mundu abikia na kukwatikana naguo akanewa ndawa itself elite ne bindani akutetheka makakulwa maikatethike mesini matethike hospitali ni kana bendawa ila mundu kundagwa ni kana kusia maambukizi kana kukwata ni kwa mwana na nyinya. Amina. Na Amina. Haya, mzee hivi Amina ukunikiliwa mathango nyenita wa Stephen Mwema na kutiwa nisi nunenge katuli kama muthenya umuthi ka ithangu ya The Daily Nation K page 16 na indi koranitie mwako wa mbunge na kwoko kwa mundu ina kalangi ka yellow bau asukumie ililire finance bill nthini wa mwako usu na akasukumia na indi ba katikati ikasukumiwe kalika nthini all in favor sawa kiokoni ungavira ndatuka miongo na thanthatu nitwasalisha beti wambua semina kwililika saili ngwithia andisio kethia ingi nthini wa kilungu kingi cha amukana mweni witu na kwa nita Stephen Mwema twithia nengi kwendani kwa mwe